Ya, bas dabuh na gendang penganten kari jeda alakan ku biak singarak jeda kam landeki bas orang tua karya kalimu kami jeda kam jeda alakan duana ya menbantu kam siarabatan kami atur kena gendang du bas gendang arang eda. Ya, bang kam kalimu kami lebih kelan lagi karena permen kami ada. Rekod ikut singalokon babere, percikan bas pergempun, bas singarakan sang cakalan kisah. Tegun mamina mamana krina. Ya, terus pergempun perinin terus ke tengah kam mamina mamana ini pulang nagrina ke tengah kam guna kelandegi keputah beberedu pas kita nak beru kita penutup mana beru sembiring obanci kita ke tengah guna kelandegi permenta apa kita nak beru ya ke tengah kam situ teluk saja. Sebagian kita nak beru saja. Pas panggung takari si pekeri, bagaimana? Ya, menyusul man orang tua, cukup karo mergana, orang tua simpo, simupus. Ku tengah kam, bagaimana singalokan ulumas, perincikan terus pas singalokan pergempun. Ditutup karya anak beru simpo. Kalau ulumas perinicikan bas kalau perkempun takun mamana mamina ini pulang nagrina guna kulan lagi kempun tak berendu odung kari sesergrina tutup anak beru simpo guna ngelan lagi karena pengantin duana ya anak beru simpo apa ikam anak beru baru mergana ya ku tengah kam silih ya ku tengah kam guna ngelan lagi karena pengantin duana. Ya, bagaimana karena gedang reda si bas kita menakan karena percakapan perintah bas pagi-pagi eda. Emang karena merbalu kami siap jabatan kami, kamu kan ngaturkan karena gendang ngarang eda. Bojur kebanci kita kundul grina pengantuang nipuang ta emkap singalokon perkepun terigan mergana temanna sedalanan guru kinayan ginting mergana kucak sakan karena belo penjujurina lebih sakan jaga kampil enda isa penali telu dalandu terbagi nanangis sembiak nu ginting mergana ras guru kinayan mergana lang kami deng puas. Ya, enda seken kami karena kampil sepeduakan emkap nanangi kampung kami. Sada kampilna dua isapna nanangisnya sembiak dupan dia mergana sembering mergana. Kam karo mergana kacaribu. Ya, kuangkap enda ya seakan lebih belau pujujurina orah eda. Dua isapna kalimu perdemui. Kalak ginting mabage Ya, seken kami emkap kampil kehormatan nanangi kam singalokon babere. Emkap ginting mergana bagi penanangi simbiak du si perdemui kalimu kami sukut sembering mergana. Makana dua isapna. Engko
yang rana sini aku bakal tutup. Sokan manateng, nyateng. Mau kuce, gila, kuce mungkin. Aku kuce, aku kuce. Ya, kami kuce apa biar masalah ya. Oi. Bapak nande bapak sini yang rana sini aku bakal tutup. Gelarna karena kampil. Oi, 4 isapna. Selanjutnya kita ngalakukan sah. Ya, tetris kam. Ya, ngalakukan. Ya. Enggo sekampil pas kita nak beru, monggo. Ya. Hey? Yuk. Ya, rezimpuh kita oleh lebih ngomong kita pulang si pulung na karo mergane ya enda bagenda kakak dah kamnehkeun kampil man singalolu mas adik wakap ban lebih katando setisik lagi aja di corong enda entah pe enda aku berikan kampil membantu orang pas berbrendur jabu maka ngalit kari panggung dung rana alo kandulah baru sembiringe jadi bro kamar malam nya silih gom dadegeh dunda tangkas cakap turang duman bandu enda kampil nasada lid isapna 5 kam kading ngelaku kakadu mereka isap den nak kuman memandu sadena enggo jadi enggo baci kami surut tinggal kam krina kali mabu kami respon kami singal kembabare perninci kan tebas kumal pergampun arah kata sora kepala dusun naikang kar sora kami anak buru sembiring bagembas kami anak buru sembiring mergana tertinggal kam krina kali mabu raspuang bagepe kam krina si pulung bagepe kita nak beru bas pak seda ya si benagen kami si bebenah benak emas bina 2 tahil duitna 20.000 singalokan sa orang tua si serah si perduakan ulu emas pitu tahil duitna siwah 80.000 singalokan sa mama si empo si pertelukan bantang unjukan 6 tahil duitna 84.000 singalokan sa orang tua si mupus si perempatkan unjukan 20 tahil duitna 352.000 singalokan sa orang tua si kelingisa ya karena pinggan redalan ma bagi biasa 5 kali ya ban kami ma bagi si perlimakan bere-bere 18 tahil duitna 252.000 singalokan sa mama si serah perkempun pitu tahil duitna si 80.000 singalokan sa mama anan si serah perninin pitu tahil duitna si 80.000 singalokan sa mama bapa si serah siken 4 tahil duitna 56.000 singalokan sa kalibubu benar-benar
Ikur sabe 2 tahil duitna 20.000 singalokeun sa senina ngerana bapa sisera. Ya, pinggan tading bas kalibunta. Kencase sesehtan siaturkan. Ya. Selanjutnya senina ku bakal tutup 2 tahil duitna 20.000 singalokeun sa sembuyak bapa sisera. Bapa nande ku bakal tutup 2 tahil 20.000 singalokeun sa bapa nande sisera. Perseninan ku bakal tutup 3 tahil 5 serpi 40.000 singalokeun sa anak berutua bapa sisera. Perninin 4 tahil 5 serpi 6 perseninan 4 tahil 5 serpi duitna 63.000 singalokeun sa anak baru si ngeranakeun sa. Perbibin sada tahil 5 serpi duitna 21.000 singalokeun sa senina nande sisera. Pengangkat tudung 2 tahil duitna 20.000 singalokeun sa sembuyak nande sisera. Sirembah kulau 5 tahil sada serpi duitna 71.400 singalokeun sa turang bapa sisera. Sinasta selambe atau iket-iket duitna 3 tahil 5 serpi duitna 40.000 singalokeun sa anak baru menteri. Buka-buka sada tahil duitna 14.000 singalokeun sa rumah ingan mukul. Perkela-kelan sada tahil 14.000 singalokeun sa ganti simuan ranting. Pertek-tek atau uang saksi 5 tahil duitna 70.000 singalokeun sa kepala dusun kedua belah pihak. Surat adat 6 tahil duitna 40.000 singalokeun sa petugas margasi 5 tingkat desa, margasi 5 tingkat kecamatan kepala desa setempat. Ya, bagianda karena surat adat digan katawari paksa pagi ngodung karena surat adat ejeka kita riari. Sementara tading lebih baskam tegun anak beruka rumergana karena sieda. Mau bagian tawa? Ya, anda segan aja jeda. Karena pertek-tek tapi uang saksi. Ya, jadi wakaf bagian lebih karena kita kerajakan mas. Mau bagian? Galah silanjutkan karena acara selanjutnya. Iya, man bantag rina si pulong ay sangkep gelun karo mergana serbakti mergana bagempet sembiring depani mergana ija karena kau si bagi karena gendang lagi beruenda mari dagi resada arita resada odakta landak kita gerida. Berasa gikalina ku bandar bar sari nembas sinuan bulu. Berasa gikalina ku bandar bar sari nembas sinuan bulu. Arsan kami anak beruman kalimu berikut nembak cari kami Ersan kami anak beruman kalimu berikut
kena enak lagi kena berupari ku jabu kalimu buta ya ay tama ibas kawas ay kawas ay tukar ka mabagay arah ka mari iya pas iya kari tukar kari iya ibas ngurupuk nguy janji padan anak kekelangan tengah jabu dukam kali bubu kami semiring mergana ija kari begitu sorangku radu rasa kadage kam taruhkan anak kekelangan tengah jabu duku tengah jabu anak berundu sukut karu mergana rasa kadage kam sukut semiring mergana ya yo maju sukut semiring mergana adina uwe dina nggo padanda si persada arita duana adina uwe dina nggo padanda ota berkat dagi kita duana ikalangindu dagi nande birina ulah kel pagi isia-sia kendu ikalangindu dagi beritina ulah kel pagi dua kendu mama baktinku bereribuna sendah ulah kel tersia si kalang-kalangan mama karo kita duana ulah nai sirang pagi ngayang metua si ajar-ajaran berenangin kita duana maka sepagi surah-surantan ulihkan kena medage kampil kena enak iya tukar ke kampil lu iya karena ngomen se ay baru sembiring depari ku tengah jabu dukam sukut karo margana surwakti ku tanuna maka taruhkan kami na kali membunta sukut sembiring margana ku tengah jabuna yuk rasa dage kam kerina iya taruhkan kali membunta ay sukut sembiring margana iya bagai-bagai kali bubu kami sembiring margana depari ija warisi sendang goseh permen kami ku tengah jabu kami anak kekelangan tengah jabu ibasi kali bubu kami ija tak kurang payona kaplu siana labu karus-karus ke kami tapi bagi dengan kebelum kengasupan kami ibas kami ngelegi karena dirindu permen kami anak kekelangan tengah jabu maka ibasi dari sara ari kita jenda nariku perlebih jabas kurang naik pagi dalam tasya ajar-ajaran gelang sangap anak kekelangan tengah jabu permen kami bagi beberendu anak kekelang tengah jabu kami mateki jabu si baru bagi melina sukut karo mergana ikut anak beruna ya karena ngomen dasil kali bubuntan sukut sembiring mergana ku tengah jabuna makaman Bandung kamu si baba kampil ko baci surut dage kampingan du yo ser jabatan matapkan dage gedang ya bas salina kera gedang eda guna pengantin saling tengah guna ilan leki kam kalimbu kami lebih syukur semiring bagi pera kenukun kalimuras buang ku tengah kam guna ngelan leki permen kami eda bagi tempas nabas paksa eda iya benaindu kam syukur semiring mergana yo rikut-ikut kemerahan ayo kerina kam syukur semiring mergana senina semuanya sa pamaren separibanan sebelum tukur rikut-rikut ande kemerahan radu dagi kam kerina ayo ucapkan selamat ayo ijabah sana kekelangan tengah jabu tapi kamu mata ke jabu si baru yo suku majuan-juan kita kerina nanti bapak mulia rikut kentua sangat pencari kenang takrina singalang tak kita sipulu kali bubuka
Iya, rikut-rikut singalokon babere, perinisikan terus pas singalokon perkempun. Ku tengah kampung nak lagi kempun tar baberendu. Bagenda kita pulung ketunggu Ari kape olah rayu anak kami singalokon babere. Baru depari selamat perinisikan terus pas singalokon perkempun. Sada tah dua kalakam kumajikan ku tengah. Kita sida dalina resada ari takarina. Ya kita nak berupe. Kita nak beru ku tengah kita. Nampir rezeki bagian kini malam menanti nesi mesui aten rasni pigulu bagian. Ya kamu sebut karo mergana ku tengah kamu nak lagi pengantin. Jujuri di bata Karena sangat dapat bata Karina Ngayu tendita Jujuri di bata Karena sangat dapat bata Ya supak sana Sukut karo mergana Ya krida ya Air ikut teman sada dalinan dulu Rikut kali puang anak beru Gerina dagingkang guna ngelandeng kisah jabas percabun Karena anak kekelang tengah jabunun tapi beberapa kepudu Agenda kita Ya terus pasti kalau lupas perinisikan terus pasti kalau perkempun karo mergana. Omaji kamu tengah guna lagi karena berendu tapi kempunu. Kali bubuk kami, puang ni puang kami, bujur melala, neng kami anak berudu, anak kami, surbakti mergana, selamat kaman teki jabundu si baru. Nampir rezeki bagian kini malam menanti nesi mesui aden rasni pigulut bagian Ya terus pasana buru karo mergana. Kam penutup pas gendang eda. Karena sangat aman Anak buru karo mergana. Omaji kamu tengah. Oh. Ngayu kendinta jujuri di bata karena sangat nama bata iya karena komen dari kudiku berasana perumah bagai yang serjabatan ko banci patamkan karena gedangku iya bagai-bagai sukut sembiring mergana depari bagai pekam karo mergana surbakti mergana berikut kam kali buang anak beru teman meriah anak muda ijabas panggung kendang kedap panggung bagi beru ibasi pengadikam lada kami lepopang dagi tertinggal-tinggal kamu kari zakari buku kendang aisyah jabatan ngatur kencang makaman badu kami serjabatan kebaci atur kata kedangku Ya, bujur banci kita kundul kita. Kami anak buru menteri pengarahkan anak berundu kali buka kami ginting mergana. Depari mergana rasina sebuyakna. Ngadap ku tengah-tengah jabundu kampung kami. Enina ginting mergane kam sajalah. Ada kerana rebelase, ada arakan nindu arakan kami ni nak ku tengah-tengah jabundu. Maka ulah tama-tama sangkut ukurundu. Bagi minggu hari kami ras anak berundu. Maka ate kami ngadap petungungkan tumpak-tumpak ku tengah jabundu mau kam jekri ni kali puang kami ya go banci erjimpuh kita kam beberi kami anak kami ya second kam belum cawirna lebih jakin ya belum cawir lagi iya alo kendu kampil berendu
silih impal mama alo kendu capakin jakap orang tua dah iya tercimpuh lebih kenisapan nandangi puang teh iya ning kami ngisap-ngisap kam tugun mama impal kami man belum mami tugun turangku mengumi kam ngisap-ngisap man belum puang iya dah ndu bagi tenah sicehken kami anak buru menteri ndu bas tenangki-nangki matawari nda me isehken karo mergana karena emas perjabun karena beberendu kempudu diri kami anak buru menteri ndu bersih buru depari maka was paseda kami ate kami arpeneh ku kam gunanahkeun biak pangalondu kampung kami kam singalo perkembun tarigan mergana riku ras teman du sedalanan krina maka malam mate ndu alo kendu pangalon bagaimana ndu ning kami ya maka meriah ngukur ke puang teh maka ngobanci isahkeun pangalon puang teh man bandu kam senina kami ulah radukeun ras rudang-rudang nangome sikapkeun iya alu kehamatan radukun ras rudang-rudang kehagan sekan kami man bandu kampung kami bujur puang ibas ngoseuh meriah ukurnu ngalokon biak pangalondu bas perjabun beberendu kampundu saja ngencar pangarapan pe kami tole bas waktu nakari sini aturkan anak buru kami guna rebelas guna mereken pedah-pedah dengan toto pasu-pasu rebelas lah kamu kali peganci-ganci gelah arah toto pasu-pasundu serasi sekula sangat beberendu kempundu bas ia manteki perjabunna bagaimana surah-surah kami iya mah ngumi banci kami surut kujabu kami muli bah jabluna ari puang iya bujur bungat ya kam tugun agi impal kami seken belo cawire kempak puang teh belo limpak na lebih belo limpak ya kam orang tua ngome sekenisapan kali butel be ayah ning kami kam kalimbu kami sab kam tugun mama impal kami man belum mami tugun turangku ya ning kami pejenda bas kami ngadap man banu guna nahkeun biak pangalondu bas nangkeun mata ore nda me ngokeris mas perjabun beberendu kempundu sini seken karo mergana bas pasende maka ate kami bas pasende kami ndesken kami karena biak pangalondu kam kalimbu kami kam singalocikan kam lagi masada katange kita kampe meriah ngekurdu bicara bas nangki matore na jenda seken kami biak pangalondu begenge iya bujur ada yang meriah kurdu ngobanci ndesken kami karena biak pangalondu maka seken menbantu kam sini sobiak kami iya eda biak pangalon sim indeskan kami bas waktu nakari ini sini aturkan anak buru kami anak buru menteri du semakah belas lah kam bereken du toto pasu-pasu nandangi beberendu kempundu kuras bereken du pedahman kami orang tua si pejabukan karena anak ibas paseda gelah arah toto pasu-pasu du sehat-sehat beberendu kempundu bas ia manteki perjabunna bagaimana kami mangome banci kami mulih bas tengah-tengah jabun nari kam kali bu kami iya ngobaci surut kita salah gelah banci nah kita ngadap ku tengah-tengah jabu kali buta singalo pernenen iya ate kami bas nangki-nangki matorenda ngadap ku tengah-tengah jabu dukam kali bu kami karo mergana kacaribu emang ngomong kam jekina tampak bas kami reh ku tengah-tengah jabu du ngolek iya tertimpuh ke kita man bandu mejile ban menahkan beloe gi ya sakan kampil do ya sakan isapen kam orang tua kam ngan nggo sakan do kam isapen do man mamandu man impal do ya ini kami ngisap-ngisap man belo kam kalimbu kami ya banyak kena cakap apa ikam serina subiak kami si raduras kita menjadi ya sentabi dingin kehamatan pesah kami man bandu kam kalibu kami jeda ngotangar kam guna naksikan dengan petunggungkan karena perjabun berberedu kempudu
si bas pasenda ngoindesken karo mergana karena mas perjabun diri kami. Maka bas pasenda kami ati kami indesken kami karena biak pengalondu kam kalimbu kami karo mergana kecaribu mergana. Maka ning kami alu menahang dengan meriah ukurndu ingin sada arindu bas kami nahkan pengalon. Ma bagaimana ma menahang meriah ngekurdu kam kalimbu kami bas kami nahkan pengalon bas ate kami nahkan pengalon du karena perjabun beberendu kempudu. Iya bujur iya ego banci sahkan pengalon nang tepak kalib dua nape kam dahkan saya iya indeskan kami biak pengalon du lah dalan du ari-ari rasina subi andu krina asang asup ras kami ngome bahan kami uga maka metunggung sajangan ca ya metunggung ras lang nakam du ular tak kelkam bagaimana akap kami iya jana tole pengarapan kami bas waktu na kari si diaturkan anak buru kami guna panggung du beras semekah peganci-ganci kam kari memberikan pedah toto pasu-pasu terlebih ngembar-ngembari bas kekurangan kami sukut sembering depari mergana rekut teman kami sedalanan toto pasu-pasu due sehkendu jadi toto pasu-pasu nang kebudu beberendu bas yang jabukeun bana gelah sangap sehat-sehat serasi sekula beberendu kempudu bas ia manteki perjabunna. Jadi bau game ning kami bas kami reh ngadap ku tengah jabun mong we banci kami miser bas tengah jabun du nari mulih ku jabu kami kali bubu. Iya bujur. Iya sentabi man bandu kam kalibu kami bas kami ngadap ku tengah jabun du kam lagi mengume tampak jekrina kam kalibu tah armomor lebuh PT duna dengan sina sumbi andu sileung aje baca dengar kam arbelas armomo oke gua kingkap do kam si J saja teman kami cakap ya kok kam penganten seken misap dumen mamandu ngan ngo kam serina kami seken kujenda peder ol pada isap ngo seken isap ngo ya ening kami membantu kam kalimbu kami tampak nakam jeda giting mergana ngisap-ngisap kam man belo dengan mami turangku kami ibas ngisap-ngisap man belo na kam arcakap ate kami karena tur-turin perjabun karena beredu kampodo bas nanang ke batawareda maka basar belas ku kempak kalimbu butenda lagi banci gendak gedang kam rebelas kam agi impal kami si buru ginting turang megana kali bubu kami eda kami bapak kami enda jabu beberendu Maria ukurundu pasuku jabun de mencari tempat tua iya toleh tambahin du kami impal kami si buru ginting terem kami dah kami je gua kini turang ginting mergana kalimbubu kami dibatai dah kami ras eda kami bapak kami nande kami seh matandungi dah tampak kami pulung ilebe-lebendu ngadep kami mon bandu arjabu baswaris hendah henda berendu anak kakak kami turang kerinalah kam eda kami nande kami ras bapak kami pasu-pasu perjabun beberendue kempun due cawirlah ya metua sangat perjabunna
toto kendulah sawir ya matua. Sada arindo dengan meriah lau kurundu bas pasai damai kami pernah gunakan pengalondo karena perjabun kempundu beberedu dengan kami maka mengumbanci sekan kami biak pengalondo kam kali buku kami ya sekan pengalon karena ya bujur bas ngoseh bas kam karena biak pengalondo karena perjabun beberedu kempundu saja ngencatole pengarapan kami bas waktu panggung sini atur kena buru kami kari R11 lah kam peganci-ganci kam berikan toto pasu-pasu nandangi kami anak berundu depari mergana sembering mergana terlebih nandangi beberendu kempundu bas ia manteki perjabunna bagaimana ning kami ya jadi kakak tadi ya amak kepeleng abo isakan ya isakan lebih amak tayangan karena amak mamandu ras mamedu ajarindu bina Manbandu kam perjambur Mama, tolong hidupkan dulu kipas arah belah kanan darat alokan bahlo sedanari sehat kamu tayangi sama mama mami. ya ate kami pernah kang endaku kam karena turi-turin perjabun permendu wes tengah-tengah jamburende maka sopi kami cakap sekan lebih isapan anak beruta kam senina kami sampai ya sekan kampil nandang eda jenda ku jenda olah sudi laki sekan ku jenda ya malam mate kami terem kam je pulung amin gia bagi pajak rengit je ya kuakap ngok kam ngisap-ngisap impal kami bengkila kami kam bere-bere kami kerina kam tugun bibi kami turuang kami anak kami ngome kam manbelo kerina ya bujur ya ate kami bas pasende kami pengendas Manbandu karena turi-turin perjabun kempundu permendu impaldu diri kami kalimbundu depari mergana maka sekan kami lebih karena biak pengalon kam anak berusini tuakan bas tengah-tengah jabu kami depari mergana karena pengalondu banci endeskan karena kita sukut sembering endeskan karena pengalon karena anak berutua bas depari mergana bas pasen endeskan do iya karena perseninan kap singalokan sa kam anak beru singeranakan sa si latih-latih rusur ngeranakan krina siman lakonkan bas tengah-tengah jabu kami kalimbundu depari mergana maka independeskan kami ate kami Manbandu maka indeskan karena perseninan enda biar kidah ko ngadap mendanak brute gua kini labo man kebiaran na brute iya torosi kami ka karena kaina tua gelarna sinasa selambe tapi kediket eda anak buru menteri kami maka kam anak buru menteri kami PT kami sekan kami kang eda bas pasenda karena biak pengalondu karena perjabun permendu turuang kundu ning kami maka ngubanci deskan iya tole kami sekan kami ka Manbandu kapan karena sirembah kulau karena sirembah kulau enda edandu kam ngenda si erdindong dingdong nandangi
permen due eseh pasenda yang go jabukeun bana tumbuh ras karo mergana maka te kami bas pasenda ngendeskeun kami karena biak pengalondu karena perjabun permendu seninandu bagaimana kami maka arih kam ulah kam setulak-tulakan karena ngalokan biak pengalondu ya enggo wancin endeskeun karena pengalon karena sirembah kulau enca ya begenda turang bibi menbantu kam anak kami nggo alokendu ogendu enca nggo ogendu ari-ari kam enca 12 kaman kami kai cakap nduman kami bujur nggo isah kendu pengalon kami turang enda nggo kai oge kami asa ka endai 72.000 nggo ioge kami turang eda ibas pengalon kami enda ada nggo menda melala saja ngenca bagaimanisna kel permen kami ateku ku tatap pagi-pagi narinda eda kamu andiko nande leben kakal kalak tulang gepang ngelegi permen ku ateku ndak jadi dah kam idah dong kami seteremna anak berundu jenda tedis adila pe karibias penukur anak lembu kami dah kami ya penukur belum kami lagi tambahin dua te kami agi dah kam seterusnya pe kari permen kami endang gom lanain akan kami setengah kena gom bas rumah serba timergana ya redakan jadi bagaimana kami membantu eda turang sanggap kam pejabu permen kami ngeda sila sanggap permen lebih niar jabu ya. Jadi enda mia belala bujur eda turang saja enda pagi eda kam jadi hari seterusnya usahakan kami berendu sekurumandu tapi dekam ras-ras kita toto gelah anak kami berendu raskan permen kami lip padanna redemu kami bebagam surah-surah kami ya endam boleh lebihna minta maaf sebarem caku banci sikubelaskan bujur bujur bas ngoturi kendu pusuh ukur duman kami ya saja ngenca gualah ninta kampe krina turang kami bebere kami tamandu krina dauh bahkutan tenda nari jadi dandu lan buat tandaina kami dandu jadi maka petanda-tanda kan ndu pagi karena bebere kami gelah dahina impalna kami terem dengan impal impal beberapa kami tading bas kami maka kampe bibina khususna petanda-tanda kendu permen doe gelah olah kari jadi menak-menak talalap begini kami jadi kokap ya bujur bas ngosada ari hindu kami pe malam mate kami ya lebih kurangna kaisi dicakapkan kami nurikan tanda krian ukur kami rana berukun turang kami anak kami krina bagai peman bandu kam bengkila kami impal kami lebih siapa oh enak bagian mana sih gading pe banci roy banci sada ya terus pinter terus kujo sekali menghadap kita kerina enda bagian lebih kakak pasken ucok kam lebih bukaranan enda man turang du nah kan pengalon enda kari enda lebih pan be sepatah dua patah katandu dudur kan be kampir rahi sapentana enak kam si jena si ngalo perkebun perninin dudur ke be sapta iya Daka. Langkai.
anda kurang rejam beri-beri itu. Si buat ada kan depan tapi bukan. Apa duitnya? Enda turang nandedangku ngadap kami membantu nakan karena bre-brendu ningku jabukan bana bas warisi sendah memang turang nandedangku memang berdepari iya tapi anggap dulah pagi berdepari jadi tabar malam olah pagi bandu beda buru tabar malamnya ras berdepari Srilah pagi anggap du buru depari ras buru pernangin turang nande dangku marapan kami membantu kami turang du ada wanita impal pengalondu siarah tan raja tambahi kami rudang-rudang na meriah menahang ukurundu ngalo kenca ibas waris sendah pasu-pasundu yarapkan kami nda inggora belas turangdu berudepari nina pan pagi jadi berutamar malam pas rumah du nina cege man pandu tarikan mergana olah sangkut ukurundu mecur kami empal tersingat bagaya tersingat kena kam ngendai tapi oleh tamak sangat ukur-ukur lit kari pang udah belas kari kam kata bandu kari telah man kempundu entah apa beberendu sirjabu isu sendah jadi ilakan kami menda pengalondu nenda impal meriah ukurundu alokan du ya dudurkan kakak ya alokan bagai kaman si pernini perkempun enggak, iya. Jadi si barbegaim lebih kami ngadap puja bundu, enggak paji kami suruh impal. Ya. Salami ya, siarah lebih